U osnovnoj školi Vuk Karadžić na Koloniji održano je školsko prvenstvo u rukometu. Najbolja ekipa bila je osnovna škola Heroj Radmila Šišković. Bilo je prijavljeno 4 škole u muškoj konkurenciji. Evo sada ste gledali završetak finalne utakmice i pobedila je škola HRŠ i izborila pravo nastupa na okružnom takmičenju koji će biti održano u Smederevu u ponedeljak, datum ne znam tačno koji je, ali prvi sledeći ponedeljak. Odigrane su utakmice između osnovne škole Olga Milošević i Vuka Karadžića. Tu je pobedila osnovna škola Olga Milošević, a u drugom polufinalu igrala je osnovna škola HRŠ sa osnovnom školom Heroj Muker, gde je pobedila osnovna škola HRŠ. U finalu se sasrele osnovne škole Heroj Radmila Šišković i Olga Milošević i kao što već rekao, HRŠ je osvojila prvo mesto. Danas su bile osnovne škole i sutra srednje. Sutra su srednje škole, imamo u konkurenciji 2 škole, gimnazija i školski centar Goša u muškoj konkurenciji.